Želim da se zahvalim CEDIS-u kao društveno odgovornoj firmi, preduzeću koja je prepoznala značaj obrazovanja za održivi razvoj, koja naša škola kontinuirano već neki vremenski period zaista i detaljno sprovodi. Zahvaljujući njima mi danas zaista imamo mogućnost izgradnje prve solarne učionice u našem dvorištu u okviru jednog modernog objekta, jedne moderne srednjoškolske ustanove. Imaćemo mogućnost izgradnje prve solarne učionice gdje će učenici, nastavnici i sva zainteresovana javnost, uključujući i druge, naravno, srednje i osnovne škole, imati mogućnost da u okviru jednog divnog i savremenog ambijenta podižu ekološku svijest, uče neke osnove, naravno, ovog izuzetno značajnog obrazovanja za održivi razvoj i daju jedan ogroman doprinos na polju realizacije nastavnih i vannastavnih aktivnosti. Ogromne benefite imaće ova solarna učionica kako za učenike naše škole, tako naravno za nastavnike i širu društvenu javnost. Podići ćemo svijest o naravno ekološkim projektima i svemu onome što je zaista značajno za buduće generacije, za očuvanje naše planete i dati jedan ogroman doprinos kroz obrazovanje za održivi razvoj. Jedan sjajan tim eko kluba naše škole na čelu sa profesorima, 10 učenika u saradnji sa eksternim evaluatorima dali su ogroman doprinos radeći Bogom i kontinuirano jedan duži vremenski period. Oni su kroz redovnu nastavu, ali sve vannastavne aktivnosti uključivali veliki broj učesnika u ovom projektu i zaista dali doprinos koji će se valorizovati kroz činjenicu da električnu energiju, da ćemo štediti električnu energiju koja se troši u samoj školi kroz naravno izgradnju ove solarne učionice.